Kajing puli naga gospel u Markus, kalanong kabanengkong, kadekot arp kundai hadu lai kundai. Maria mi na senakong, u Jisu la leche ying u Simon, baru Andreas lem baru Jacob baru Yohanes. Kakiau kurim u Simon kalatia pang kesho, bad mardor kili tu ha u Jisu syapang jongka. Te ula lej bad ula bad yaka nakti, bad ula peniang yaka. Bad kakesho kala pelat yaka. Bad ka lapan krek jingbam yaki. Enda primet tang syusep kasngi, kila wanra hu ya barok kibapang lani kibasyongksoi. Ti barok syushinong kila lum hakmat jingkang. Bad ulapan kod bon ba kibasyitom na kajingpang baharukom. Bad ulabe no ya bon kiksoi, bad syam lasya ba kiksoi kin kren namar kila tip udai uai. Enda laman step, habadang perngap ula ki bad ula lecha kajaka kenja, bad ula duai hangta. Te usimon bad kito kibalayadan bad kilewat bad kila syem bad kila ong baro kiyawat yame. Henry u Jisu ula ong haki, yang ya lecha kiway parkishnong bamarkam, bangandub yo yalap hakiru. Namar, ngalawan na kabenta kani, kumta ula lej keleng ka Galilea, udaya lap haki senakog jongki, bad ube no yakiksoi. Kaktin ublay.